Woi, subscribe ya. Belum subscribe, betul kuing. Pusing lah. Hirup itu salah, iya salah. Kumaha dan perjuangkan kepebi ambah aing. Kedombelan baikku. Karena Aduh, pusing aing. Di tengah sepeda ieu. Yang mali channel ge ostak kabeli mah. Kemarin sih kuingnya. Jelema nyebut dibere nginjem ku aing. Jelema nyebut dibere nginjem ku aing. Anu meta jeung sumbangan dibere. Ketegaan aing mah. Aduh. Tuh bager aing jadi jelema. Jadi manfaat aing ku batul. Kan malah kayak walaupun niatan itu bener ge, aing geus niat bager mah, mudah-mudahan dibalas lah ku Gusti Allah. 10 juta, 8 juta. Wih. Loba duit tacet. Tuh aing. Tuh aing kembali ke batuk. Naon sakadieu? Bos kanya kaliput bae sak aing. Ya beli tuh, yang beli gado-gado ieu lapar ieu. Aduh, sudah datang-datang minjem duit. Kemari tah si Irfan, ka aing minjem duit ka aing, cenah nyumbang anak yatim. Mas duit pinjem na. Tah 10 juta apa 50 juta tah? Oh, 50. Asanya aing mah ya. Irfan mah untuk etak anak yatim ya nyumbang. Malah mau aja jeung aing beli Oreo Supreme cenah ge. Tuh nyumbang. Bener sih ya. Tuh, Berarti nya ngomongan aing, haram jadah. ai pinjem duitna. Aduh. Kan siap, mau cokot-cokot bae. Atuh sia duit dipinjem-pinjem bae kan hoh. Tadi naik keur haus ka duit. Pada duit aing kitu ge. Siam, mata hejo kan duit teh. Ih, itu nani tuh turun mah. Ya, ini bohongan. Woi. Neng, si Pebi ke mana? Teka tinggal sih. Nyaho, kos nama olahraga. Padahal kenapa? Kajeng lah teh nyaho ge, nu penting mah nyaho. Parah abdi dulu, kos ABG. Emang lagi ABG. Iya. Neng mah yang baik. Jelas. Assalamualaikum. Good sleep. Aduh cau, binga. Iya mah isuk-isuk, lain peteng. Ih, tijo. Yes. Good. Is, got tuh matai lu berak sono. Isi Neng ngomongnya jorok pisan, kos banget sia. Ih, si emak ngomong ke anak itu jasa Smackdown yo. Miss. I'm donation. Saya isuk-isuk hayang donat. Si Neng eta mah si Ujang lain menta naon sih? Tadi donat lain. Menta sumbangan ya, Jang. Ya kan Ujang ete? Yes, I'm food god. Bukan Neng bener Ujang ete mah minta sumbangan. Amulu jelema susah minta sumbangan. Ih, Hampurayanya Ujang ete. Ibu mah keur teu boga da. Oke. ada calo. Permisi ke mama. Ih, RT Daglog sia. Keke amat ya hirup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om saya RT calo. I'm here for donation max. Om sio mak baik mewek. Not. I'm here for donation. Segala kaca spion diomong. Mungkin punya yuk. Express. Calo engke puyeng lain dagang es. Express money. I'm go home. Gampang tuh ya. Gampang. Nanti debak ke. Gila. Rem jadas ya. Engke pusing minta es. Dago bener. Tinggal kan. Duh, nang nyupit. Biaya nih. Ay, si Mamang kok naon sih bisa labu gitu? Ternyata sih ojek dorong ya. Neng, itu Neng.
Biasa kegantilan neng. Kemana? Ya mang kerneangan ojek. Mamang biasanya ngedorong ojek. Ngojek tuh. Bensin beak. Iya tas nginjem duit tah di bebaturan. Tah. Yang beli bensin tadi nama. Tuh di motor. Kumaha? Duk nungguan ka dieu nyusul. Ih, kumaha sih, Mang? Kan ngojeknya didorong. Kok bensinnya bisa beak? Ih, Atupan bensin mah kudu desin bae itengna mah. Bising mamang aus tah. Bensin keluarkan ka botol aqua terus ku mamang diinum. Jadi mamang ngadorna kencang deui. Gitu. jadi Mamang yang disin bensin. Oh. Di mamang aya. Woi, kamu siapa, woi? Urang aya bececet edarnya. Woi, kamu, woi. Woi. Naon sih neng eta geus kolot ge lulumpatan bae. Nyalah, namanya juga jelema edan. Lumpang deui neangan ojek diharap. Ih, haredang ieu mah. Udah bae deui. Ayo gede ah. Astagfirullah. Kayak bececet sia. Engger nyumput. Itu mana sih teh? Donation. Sen lah. Naon sih teh? Sen gitu aing lah capek ye. Anu udah bececet ye. Naon sih? Donation please. Naon sih teh? Sen gitu. Aing mah tari nginum mengsen. Emang ngarokok ge ngopi tara, ngarokok tara aing mah. Bener mensen. Tapi aing mabok. Oe lah. Dok naon? Nyampurkeun aing ngagetan bae. Destination family Koceak. Oh, eta ingkar kartita lamun cekieuan. Destination Rupiah. Oh, arti aing. Eta masih minta duit. Butuh berapa duit, Mang? 1000. Oh lah, oh. Cang sumbangan budak kocak bener dah. Oh, tak bener aing menang rezeki yo. Jeung deung aing capek-capek ge, aing lumpatan. Yo nya. Tarimanya. Thank you. Geus aing dekat itu loh. Persia lah tuh heula. Aing tinggalkeun. Hah? Aing ditinggalkeun. Ayo. Siap, boncel. Kerutan saya di dia. Duh, jadi kenapa dah? Marah-marah. Wah, banyak meren. Yang ke kabar ini punya anak. Woi. Sia, kemari sia. Ngomongin aing sia, aing hotak ojek karena sia kemari minta duit jeung sumbangan rakyat yang ngomong nama. Tapi sia jeung mulai orek APB sia wawanian sia ngabohong teparuguh. Pakai alasan yang memang yatim di. Cara doang gitu, cikirnya malah bijakan anak. Bardek doang. Gede sekalian. Woi, baca. Halo. Woi. Woi. Woi, ya. Woi. Ada orang dadah. Mana yang kayaknya ada hati ke paruyu. Tidak kurus tapi cecet di. Orang dadah. Babi, bengong aja lo. Lihat anak gua kan lo? Lihat bu. Bohong lu ya. Biasanya dia mah ngintilin lu baik kan? Ntar bu, sumpah bu nggak lihat. Bocah sama dedek lu, lewat orang misi-misi. Bujuk buset mati orang-orang. Lewat baju gua lu berasain deh. Bangetan banget lu orang jadal lu. Tadi itu siapa mak? Tahu. Wah, konyol ya sayo. Sah di bayo. Konyol ya budak yo. Mau motor sembarangan bae sia di lumur aing sia. Mana budaknya kebangetan amat sih? Mau motor naik-naik. Jadi dia mau lu gitu. Tapi lagi lengit bae nya. Kencang amat budak mau motor tah. Awas kapanggih sia koing. Sampeurkeun koing yo. Ka mana tah budak tah? Pasti ka ditu lempeng bae nya na. Jalan buntu lah. Siaran we koing. Aduh. Mana ya si boncel? Pecah lompat ke pak gue. Aduh. Semua susahnya aing. Kerja ada ta? Ojek apa ta? Mobil aing eta. Aduh, aing kaget. Untuk aing teh jantungan. Astagfirullahaladzim. Gusti. Awas siat ya. Dengan mobil aing sih dekat mata, dekat makam kitu. Jegat ko yung muka nama.
Bencit bawa kuing saya. Hei, kemana si ojek? Waduh, bececet deui. Ayo kubur ojekan ge. Kali dia. Kali bentar aing yeuh. Aing mah kasih kali. Dek naon. Ayo kudak itu tuh jelema tuh. Kali yuk. Aing mah mental tuh, keur ngaca jukut. Saha? Tuh ojekan itu tuh sabua tahu. Wah, ayo orang kerjaan mah yuk. Kita nyam aing ya. Ayo, bola aing nyari jasa. Mesti kunaon deui? Hah? Kena. Aing kagetan. Aing keur ngaso sondok Irfan. Ti gerem-gerem. Kadi itu tuh. Udah yuk. Kadi itu. Apa jegat bae? Hah? Udah. Kadi itu lagi. Mata itu. Heeh. Nah, itu mah Lagi penting balik deui. mah itu doang, yang masih sekarla doang si Bebeb. Pastinya nama kan Kalau ojek itu nama kan. makam. Oh, nyana ojek kan. Terus balik deui ojek mah. Balik ke tongon di bayu, jegat yuk. Ayo, tuh. Nah, sia naon maksudna? Ngurung motor deket aing meni labuh. Kumaha anjing? Ka jukut. Paingna napa beureun ka dieu ge? Si urang mana sia kan konyol sia. Ulun nyaho lah orang mana mah. Aya beda ditu aing mah. Soalnya Eh. dia tanya wilayah aing. Terus membawakan ka resep aing. Eta ka resep aing kabeh kita tah, ning berbutinya Nah, tah. dia. Ih, pernah masalah jeung aing mah. Oh masalah jeung aing mah. Ini kung aing di tukang. Nu penting mah duitna pan gede. Les, Om, kumaha dia? Nah, tunggu sih budak anyar ieu. Dibejakan gua batur aing ge. Gerang. Jangan ke warga kau yang serah RT sia. Cicing. Ulah tuh. Gerang. Amu mulah bae ciok, aing bawa lakban tuh. Si boga bae sia. Siapa mau lakban? Enggak. Cekal. Boga bae sia. Dah. Mari hias amat. Ulah ngamuk sia. Moal aing mau ngamuk aing mah. Ah jelema ku sekarang ieu. Lurah tuh. Lambat yo. Wes popok bae, popok. Cicing. Lah macam-macam sih di rumah. Dua-duanya saya ojek bebeda aing sia. Ayo bisa. Bang. Ayo teranjangan jalan. Cicing. Om. Popok, Pak. Oh, senang teman, kan. Nanang sia. Aduh. Aing kos. Jerok sia, ruman sia, takarak sia. Om. Nyekal saya muka. Buka baju dah. Atuh kumaha buka bajuna, tolong ngadi talian. Oh, bukalan. Karunya ih. Lain lah. Kata karunya di Bebeb mah. Masih kudu beri pelajaran dia. Udah takarak asup ka dia, macam-macam. Jam. Ya aing. Oh, jam buka tah. Beneran di maing jam dinding. Lumayan. Tahanan. Tarik. Nah, terus bagi bedang tah. Ayo, cek ke ya. Woi, Inon. Iya. Ngocol, Pan, ngocol. Belum urang ngocol, Pan. Geragam. Mah motor sedaik-daik. Ayo. Ayo ke bawah yuk, kumaha. Lempang aden. Buah penuh di budak. Bakar ayo geus. Ayo lempang sak ayo. Ayo. Macam-macam ya. Macam-macam. Hei, Cicing. budak anyar saya udah konyol saya di luar kabis ya. Mau motor sedaik-daik ya. Diam, Om. Diam. Lah saya itu tah. Si jangan mana? Oh, dua, tiga.